kuluruni kankai na ke golli hinawa ma golli hinawa na kasewa na lemewa Allah fara sallallahu alaihi wasallam igani nasu qurusini Musa gatina na qurusi ani wasale igara qotondi Allah kara qotondi kama anyerundi anga tirne be nyana aw kusaga fami nanti ketirndana kenta do qur'ana batte anta do sunna batte yani tirndana kannu ko tagongo tuina tirni mogondi ma sigi annanya ken sernambe ya angra tirne ya bane angra himbe tirni awatu anki ngari sernambe be wa maganya kundu wa islam ko dambe bintadi façon bintadi nason bintadi antir nanya himbe gawo andi nanya ga sirni nan maga saidu wasne bono jobar hora tirndi aga tirni bana tada ange mbaka iraka de atiya man zawura baga tirni maslanu be kunya na ke men tirni yana an ko ma sigi an ne tirni ni an kalitengan kebeya an nasongan kembeya an go damini kata kebeya kina ma kusaga tu an tirni wal islam gonda nason bindo kalten bindo intima wala la wal islam yi drani am batiyem mo andi nam mo kebrenga ni asegundi ma ho nyamin don tirndenya himmenu wani ho nyamin tonga awa ma ken tirndenya ira warna dangai angara warna dangai iga saray mo gobe en saray kem mo godi kem misali imam Malik radiyallahu anhu hodo ma tirndini ayo Allah gadi ar-rahman istawa ala al-ars ihinne tunga ala yuragan kago ti hankanga lars kama tiyalli kemure ni mani karajabi ad al-iswa ma'lum nantaguhum kama koni aramu kanni dikentu intenni de wal kayfiyya majhul nga Allah tagumo on takentu de والسؤال عنه بدعة نكم من ترندنيا كن هيجو فانتا كرمبا ياي صحابة نمانيا الله فارنغا تابعين نمانيا صحابة نمانيا كم بيكا جب سيزادي أخرجوا أني هذا المبتدع قال كم بدعة يمي بغين خرابوين جمان دي خرابوني كبيرا والقرآن لا أدكتو أدي القرآن متشابه غادي محكم غادي nga mutashabu ke hon wa la murnu fitina sabu dangane ja ijarabin tenni mi ga tinaka ya ga mundu dangu ho ga mutashabihu ya nanti mangaran kiten sawo kem kenyi bo kenni tirnde na hantai to ma kenya alquran la beru atikenni huwa yisrenta to ma Allah bo kunu mo nyugo Allah watu adu to wana sabatin to bida ma tango ken tirnde nyana akabundi osre qasundo menaga himbe ga dangi ido menaga osre qasu osu dambini kata kunyi ahal sunna wal jamaa o dambini kata kunyi aslafu salih sahabanu tabi'in bire nyugo o walle me mi yo kambo suni me kanema a jope gili Aisha radiyallahu anha aro ali di jama nalli Muawiya do Allah faran kismarunga wa hakada na kentirndenya ko jonari ko jontadi ko mbako koy ko mabako koy ko holon sabari ay yo karne ona tu himbe gani sabari nga himbe gani dina nga himbe gani hosire nga min ta karne ti okuna kitin kuture hulani ya jontari hulani kalle gasrehe ke saburan genta hulani ke saburan gena hulani yayi ay anta karne gen sabuda asalawa kunni wal ta wajibi wana ita baten batu wal kafu amma shajara bainahum aw wajibi on tigiti baka hon kunne maga himbe ga wuru ido menaka wasu iyani siren po hawlantenga ogo tokkindo himbe iyani siren po hawlantenga ogo bugura siren mundun himbe nuda na sawi Allah farendi iyam pasu
yani husre tura ma o kenyam balagu adu kenno appliquer balagu ya ga golli qorenga an muslimin ni go walli sahaba ni gonta ay gal harbani nallima alla farin kara akka go munyi min gal harbani ma khadija bani na sabunga iro yere loya miwo kine igato maganya himbe saburai igati maganya maganya de tembalara kan talanga de kinya sabuni Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu kanan ka telemun tege ira tirni digande pe digal logonte ati tilka dima'un kaffa Allahu anha yadi fala ulatakhu biha lisani ya subhanallah adam baga himbe tirniya ati kunni horoi kumporu alla ka hinge inge kitenta kamera jogi yendi kembere ngantar ni kana bitake tay yallo suka nda ko ni kundu ayna kamo o so kisini kunni horoi inge ta kamera jogi yendi alla dindi makinga kembere ngantar ni kana bitake tay to ya kame sere a wono million jaten sere ordinaire lengi ine ne bitaka ndamo tike horeya indagere Husaini ranya kundu Hasna ranya kundu Abal Fadli ranya kundu Ummul Fadli ranya kundu ya subhanallah qaidan kebe isuka humante mujtahidun isura nyati duro khotenye anga nan duro khoto Allah hin sabatienda anga na khatau parajibane wanda anga legi masawaba nga hillo wanda sunnan dun konu kun aqidan ni kiyai kim gonda mudi ho ga wurido menaga aho maya dunan bi sabuda ida suka magenda nya kyan kamana kinya Allah sabuda famu nya manya bane aga ndani himbe khatau baraji bane wa kamanda bayaranya Allah sabuda khatau andani rahimbe agi musawaba nga baraji hilli wa kamanda oni sudaro oni suqanu hene wajibi ngo kama yambal iblisa daiman awrno hon swari na subonondi mo tamundi be be gontengani kannun qota gon trinde adu nga munda na tirni mingra sehenyi mara kandi mingra to agon pakentu o kintirni kana ken manya أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم الله فارنت كن الله صلى الله عليه سرون سو قنتي كتا الله كين فرنغ لما غني همبي كان قطنتا الله تعالى انت قانون قط مندا الله فارنت كن قانون قط الله انت مندا amati wo hotwa basindari nganye mene ngatu agum paken ko ini serunga kebide ngangen daro Allah kendi de anke na wona ke hakanya tu kendi yang na ke sunu tirnde nga hagra tamu tu bakadi ku tirndu kusre qadra gunu sawa bismillah qad sa'alaha qaumun ajib baza sirura kumenun tirni de min qablikum an kun kane ثم أصبحوا كم فل إلا غري كافرين يا فسرين اللي كافرين يا أو تاجبون غادي عنده ترندين هيمبيغا كاندا أما كتانيا نخري أنا كمو إذا كما توكينا ما جعل الله تعالى من يمني بحيرة أو قلي أيوا تبيلكم تسلكم هي منو إسلام أونكاني aharni ko ni odangani jahiliya di nya gollini omi hoga ti Allah tindo farentiya anga yi to onu nambana ngalla da nun tabana
anyi bahira muku kahirin suya hillaka panu arabunu an wa saiba muki suya wasila isuwa kunni iso hami kunni nga tagura ku lada nun tabanadi nga togon kumbana nga o wasinati ho ya kunni ya bukhari gara kempilla baka sa'id ibn musayyib ma sa'id ibn musayyib ti ati bahiran yani aywa annaga mun di daba be iwa qatin kinni boru nun ba ne yayi sa'iban ni awan ne ga mun di kini borin ya hoyi kebirenga likin tautina kama ko hon tautina kama borin ba ne ya kalleni wasilan ni na yagarebe arem pana anya yagarenga lempilani nya yagarenga no sikani nya yagarenga a tikera isara en tokimi wa kebirenga kero ku mogobe ken sirna kini boringi o gen kana kini boring no siko arem pana hillandi sikandi yugontidi a kedanku kebirenga agaranku boru nya barke sabuna agaranku kebirenga kenkini boru nuga ha mon kani maga nyugo be ara nyugo nyagari gabe katu agari katu dron aywa allaranya isu kahumande asurige ara nyugo nyagari sukatu asurige kebirenga keri qoron tanga likem maga wuti ke kamagare dere are mun gabeni kebirenga boru nuku yansi ke ganyade kebirenga ona ken kana ken boru nuku ya likem maga wuta kama maganda boru nun likem bane kebirenga akwa ku togon ko ni sumbana di ngani ni lada nun tabana di nga digang qaida nyimi me kon ni ke yayi ti keni sharia nyei ibrahima yana kine kunga ti Allah ti kunu iyonu ngono inda kurusi yugu ngai gana diga ma kurusi inda karati du akini yaruma hon wono yarundo yugu ngai gana hon wono ken kini boru numbane Allah wasi ne kendi na ya kunni ya kendi to kono kwanta bana nga kumbo ndambu iwo kahirin tawra kan suya iwo sai biya na sar islam agun nan qurari an anda yaga da walla samana nga kahirin tawra kan su aka bancan wono amme wono bismillah ma ja'ala Allah ta'ala mashariyanni lil bahira tamsinga walla sahiba dabanga ma wasila nyugominga walla hami nyugominga Allah makinya de ari nogon soni me ari qoron tanga la kentan ولكن الذين ngayyem mubenu iga kafirahu iyana garen kudunu la sawallahu ta'ala iho gaben la yaqiluna in tahqarana yimme ay hakaran de wa awa hakaran bali wala kane amma wonta kinga de wa idha qila gibrambe igannati idangani ta'alu kembirenga kari ila ma ollikata honga alla garagin yankandi kari kata farenga antiti anati himbe o gemme kengo gemme angana kenkira qalu ina digen jabunde hasbuna ma hondo ko wasa o garo habani ken kammade allati da kinga am pasana kinga ngasana haram pawon gondani iganta harbane to iganta kandin harbane kinga ngasana istifham lil inkar kini mo konin tede kenta kabare ngogo seneti kandeinga na samta on tokono ngogo seneti tuagunga na timbala on tokono akena akrenta ko ganta bakarim bawa kallembate am pawa be ganta hoto akan dante he an wodu ngene kenyana hakarante la sura illa ni mani ntaba karim bawa bate ngobakarim bawa bate asabun ni mani ada wate tuwaku adu tuimbalaku kande adu kande yambalaku sura kemme nyo ko ni sira kada anga buguda am pawa tuwanan bate am buguda am pawa kandante bate kebiringa anda mina anga bugu tuwakundi
andiga samunta ko nyadi anga bugu kanda indi kenda andiga tunne nyadi bismillah ya yemmu beno kunga to wonni alaikum anfusakum kebirenga andu hakre to andu de yani anyi minanyi metanga de anga surono mogobe anga sikki mogobe anga temono mogobe ke anyi me hiwani me mogade la yadurrukum man awana tu yemme manya aga waga torono kenga sanku anku nganda kande de kebirenga besu ampakata to andu de angara nyime kita ko ma bono de bismillah aga sabe non kunga aw kata Allah ta'ala aga suzu Allah na aga khibare bima tuhunga aga gani tamaluna go kengolini daiman Allah ga na diga men koni ewa fami mo burun ngoronadi ina kusagara afamu tikacce kutunda kunga nani lamuri en bidiginga Allah wakrana konoda kharame ya mari to sirenga kharame hata hobrenga akarna kenya konoda agara koni nan dike brenga bezu hiwi do maga parce que kenni afa mo brenga anga nan du kitabana nyime a kembra kari le diga munga wo gilli lengi hede gilli kem pakati watay abu asud radiyallahu anhu kembene khalifa hanan angili hinjo pawati na to min barin kamatis jama an kun woge aya karna agwa walla yoke be de kembita yoke ngade akan ta biyal himbe gani awre hiti wana me to kono kembita wure ne ati wallahi ngiramu Allah fa sallallahu alaihi wasallam wotini bira kebe adamare mu inda koni hingari gama yilla Allah wi sullo gono tiyanga ngata yen kebe nga ko nangada karame ya mari to sirenga ane me hata huburenga kama ga do marasa de ti Allah ti angana ndu kitabane kibrenga be sunati nyimme wallahi ane me ya mari to hosirenga na me ka ba huburenga walla Allah na se burunya ga akanan goma ane me ya mari to hosirenga na me hata huburenga aga makenya suma Allah gara ga kanan gonya aga se burunga kinga ndanya ina gatte muni yanga ngata yampo burenga aga sirungo duwa nyana kempo kadina Allah ta jabini ibya kananga bure himbe ga wakina sirunga ayu woni kikai na me hayna me tono besu ti yime besu ga da Kenya Abu Bakar ti radiyallahu anhu Allah wasir burunga Allah oyimin duwa jayu mbalago Allah kuma surumma aka sabon tanadi atira Allah farmasa ira riga Allah farenga kisino ne mangama ati siro sire iga golli bure nyana ita wurakenga ida golli bure njopa ita wurakenga ima yilla ima koni a maga Allah gara wajibin di idu kama ina kenta wura ke logo ti yanga kata yenga isu himbe ra nyaw himbe ma nyaw himbe ga worni hobure ke kanne ma aw be suktana bane atikem palle inda Allah kiri Allah ti jabini ati wallahi anguna sima ki aya newa ki aya mi aya kotenta ni gilli akem pakati aywa digamin ko ni Allah faran yara awatu anda mu ga awalle yoke bedi be sabura Allah ta diga nduro kana ko ni koy awri akotan worni way digamin ga ko ni gilla ko duro amman kayengri abi salabata al-khashni atingira Allah faren tirni ge aya wuriya ngara tirni ati abu salaba idinam ati qarame wara kilisiren kamma agana me hata huburenga aya ngure hitana kella khawra gillilen gide nga hatta
ada hatta ko غاية غاو قنبني قنبا ويد إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رعين برأيه فعليك نفسك الله غندا وكن سريبيا كوتاوكني anda wari be suka mandenda kutungana gunya batu be sura kutungana gumbatu himbe ga wa magata anyi miyani antarno alla raqi antarno kumulla qi kingana be su diga kilinga wakati kebe ahillandi be suka mandenda iyo ngillu gunya batu sidato hamintaru alla tindo parentinga himbe ga linda mo beta asikandi anda wari be sura duna sugandi sida suha min daga la gare kadi anna gatandi anda wari be sukabati warayenga be sukawati hakarlanga ndabakin kallendi na losre kalledi adanga na kunna gati wari wakati be antarno alla kallilla kenga komun kallilla ka antarno be suti nyongilungu be suti duna be suti yimi hakarla adanga da ke war wakati kibe kem pakati fa alayka nafsak kem pakati andu mundu de angana andu kita ho mabunu Allah ta konni kunnu ngad agara ko wakati nyo kene walla farenda wakati ngodi aywa na kamo wakati akinye wa walla maki zihinga wode كذا أخرى مواد وهوا مرسله أتي وقت بيا كنيسة أتانا نندو كتا وما بنو أتاندو مندو ده أتي نكيا كونان ده أتي بيان كونان ده أندو مندو ده أتي دونا بنو أنتا سورنا كاري دونا بنو أنتا سورنا كاري awati kismarundo ho ne kunda simanta yon kulantano ja yon kulango dina besu wallahi yon kulango Allah la kashu yada amega kinyegen goda ballinga na kamo alhamdulillah la ilaha punya asabba akamarta gawen de wallahi yanda amin wala gara koni awati mo kine rakinde sire andu mundu bismillah ya yemmu beno kunga tongondi aga nagan sheda kunga bila kebe kallen sabunun gandari ankun aga yugo dubaneya kibra hinal wasiyan faqatinga kibrenga suruhilliyani awtile mun do hilli aga yimme yugo alla ganda islamin kin ko su awtin aga yimme ho honde do islamin on ta aga yimme to sheda ko ngeni ska hen tanya nay hore nyaw nyane islamin nyaw nyane kebrenga na guren bigeni yugo hilli yugo bane ro kune bane ya garo hilli do kune bane hakaza wasu yi nunan kaso musulman wumda sugura na kisan na to himbe kebira a kuma kin ya ga koda sai lawa sahara na wara Allah wa kunni ga gilaga maki kallem fakatin yi maka hana aka mallawa ko a ganin himbe sahana wara kenin ge wasiyin yi mako ninja ko yante to nda ko nim pakren to na nim pakren sireni kebirenga karakenya kundo kama kenya kundo karakebu kundo karakero kundo arawa wutu bire nyugonwa aw yille lonadi bire nyugonwa awato fe mo kasendi dawrari hakrante annan wasiyen da bare kalle serentari wakati tude andare mo tude akinta gaba ire serendi nan wasiyen saha mana ko gilanga makara awana ko surunda be ho gana an ka palle mai alle munda anya kuma be su wato atikunda kinta gaba ire serendi
banda wayo iyo banda wayo bandanda ide Allah ga tona ya sire gamanya an ani girne tunne wote nimsi ay no hoy woni no wondi nyamu dana ko amakata ko ne kare kiya sabu Allah wato wallahi ngo kine hohoya o gorni tiwi awa mani nga magaya hoya wasu ya ko noda amo ta panya mo ke ni bala بسم الله أواخران مصروح اللي تنغى من غيركم كون أغا سلام تنين إن أنتم كيون قانيا سرونا برام بيجي لان كونا هذا كتندي مجندي أو ترانو غناغي قال لي مصيبا غراغا كتاب تحبسونهما كبرنا كين قونيانا غادي تاغا أغا يمين أغا يمين سيدانا نعم بيرن يقول ونو كين تكتني أنت سلام تاغندي قال لي يهمنو كتنغ مسلامنو هي أنتر اللي منيني مانغو لرانيني كبرنا كين قانا وغاتي باسن دادي أن وصيين دبري وكاهر نونيا سيدانا كم تباسيا وكون قال لي أنا سيدنا كو اللي حبسي من بعد الصلاة أو سلم فلي من بعد الصلاة أرانيا سلنا أيوة أو سلبيت وكم بيجي الله فارن كيندي إيرانيا لغسران سلي هالي وهم على العصر موتو تيسلي نغنو نيني يوكيغا وتو تيكن العصر فصون تاغوري يدلي يوغينا كيا بسم الله سورة اللي نكنا يا الله تعالى أغاند السكي مغاقوني لا نشتري ثمنا يكون قنيني أو كنا تكمني كانت الله بيهالي أو كنت جونكو هراغون الله كنا ينغدي ولو كان ذا قربا هارجنداني أو غوسيدين همبيدا ولا وكنا همبيدا هارو مارن سندنيا غانداي ولا نكتم أنت مغنيني الله سيدا غنغدي الله أنت أنا سيدا غنغتو أنا كيني ogan okuya onda kenya ogille jinu yemenga oganda sikki maga ina kuna tike kuna kanne oga wasiki maga yimenga kebenga bo fulani fati awasi ganda kuna dinan kana ngenda bo konya shedanga hulani yani kebenga Allah asranga na salli ke kotai kebenga ona meni ina akoslam ni ngondi sikanga na wari maga ina kuna بسم الله فإن أسرى نكيدا إندنني على إهل يكون هلي أو سكي مغا يكون غجا حرسا يكون غارينا كما إنني نانتي سرقو اللي استحقا إثما إلى جنوب قبا يعني رغارين كتو مي جنبه إلى هوكا هوي ميرا هوكو هوي ميرا هوكو كما كوني يمي كبرنا أو تقو كنو غاتي كنوا لا hillo tana يقومان مقامهما يسغران يعني نكونين جونكو يكتا كون سرو هليا من الذين كون كان يبغوا يموني وهق لولا او كبرنا على كامن ايوا من الذين قل يموا استحق كنغر استحق الدنيا هنكوه اللي غرا استحق الدنيا كن كما يعني هنكوه اللي غرا حبهم بين تقنا بري انكارنكو امارمو كبدنا سوره النبو كن كدي نانكونا بس اوراتو نانتي اغرا هيمبينيا امانيا كمودي anya kundwa kebrenga kungo kunana ikuna ye nsaga nitikinga kunkuna kamo ويقسمان إلا كنا الله ننتي إجامبه أنا نكوه اللي جامبه ما شهادتنا إنا كنا ننتي والله أكرا كنا بهاي كي أنتم دا دين إيه اللي خلنا
وما اعتدينا وما يادي كمدي ننطر غارين صغية نجنبان صغية كم بدي وما يادي كمدي إنا أغنى أغا يادا إذن كم فقطنا من الظالمين أرودوا تونيا دي رأيني دلين كني نيسم بهم كني نبي وا كوني نانتي كوغرا كوني بينيا أمانة تلمون تاعو كما ذلك أجك كده بيجا كونا كونين ساعن دي كنت لمون كما أدنى كيان تينتا أن يأتوا سيدا نندو وسيط أو سيدا نندو وسانو إرو سيدا عمرني على يا وجهها رين كما دي مسانغ ناتو نانتين جنبان ناتوي كوتاو كوتا يورني ساعي ويا غني كين كوتانا أنا كنتو كبرنا أموتلون أن يأتوا إناري بالشهادة بسيد أغنى يارين كما أو يخافوا ما إنا كانوا يمغا أن ترد إما غالبكنا يساغني يكون هل واتقوا الله كبيرا كانوا اللي أغنى جنبان تغو أدو غاري أغنى يامري يمغنا ريكا والله الله تعالى أنت يمغن كندنا من الدين بكانوا يلي غارين كناي فاسراغ يني جنبا فاسراغ يني وسي نيامنا برسا ولا فاسراغ يني dan kini kenta kere ne awanti kimo na be bani kune musagene kune munyana nganda tu nandi amasro aiwa kebira kune musagene asaganti maniya imen kunai tamim dari awa ake aro aiwa buzail sahmi amr ibn asiya gulnya anani akomeyeni بديل والما بوزيل أر أدي بن أر تميم الداري إسرو سكي بوغو مدينة يدغا شام جاغون ينيما وبوزيل كي كالين كني سلامي ناكينا أدي يدو تميمي بكوني نصارا كوني كرشيني أيوا أري يكون سو صحابة تاغي نيغودي أيغوني ati worodo men nyugo wadi goro kullem butelin yen agna tanna awa akal sinko ni aw gemme kamusiki min qalliya nda hagati kange juranga bon ara yukun su saha papi nyugo di ki kana sahante ngadi wati ke danga nakara awanin yukun kinin karon ko ngan tallemu akara aga kara ila yukun momo kebe gani gurgabe ngadi awa gur kullum butalin no on paka kanjuranga ira wari ira wutu ira gaga wujine dirhami aywa igari madina ira yokun kin qindalle munga aywa kebira hulani afati ayokun bayge qindalle mun gara yokun bay ira ni kahitin sahantenga no gondi igunta yang kana kalama ira kahiti ko tuna khara iranyi hukuntin suwadi maganta wordo meke awa ci basun tari ya su ko hille kiri eti dangani aywa keta ora yokungari aga trallema adalla watendi wa eti ay amadalla watendi awatenda fati amadalla yalli agara wucine benya watendi ara dépense ñugo ñi du yawa musaka ñugo eju ay kemanya mar gurban ridu awa ti kebrenga ko yugo ko nin tengode papier mbay an yoko kudi ko yugo wadi ti awa buteli ñeni gura kullem buteli na haga kanjuranga kebra kengo minna e to kunta gen nokoto de wunda gen seda mari iri gutu mo gobe adalla watendi wa banga adalla watendi ango dépense nyana iti ay wo wutine be ganya ara dépense nyawa ba gina di yaho ke bira ara nyana ho kon dege digaro kella kenga gango do ama adalla watendi ama dépense nya ke mbire ngari tirni ke bira ke kawo bina ko hon suwari maki igama gemari iri khiri kata Allah sallallahu alaihi wasallam
lakin Allah faringa ida khabarin kada udayyu ari tamimuri Allah faringa meri tirndi inti onta kalama kin aya nyanka Allah gasara nyugo salli halle ade qirira minbar sendegen no kungani kunandi ikuna nanti ikunta kalama indi duna haragun lagarai hin anyi ato kunu wala wuce halle keme ho dak wanan bogo tagende anda tunude ira tunandi aywa hoke awi batende ken sabati ira ko Allah farenda aya ke yanka na kutinti mandi ti kunayen palle aganda tuinandi jambe ay nanti kiten kuti andaka tahine gare kite makutu de jambanga tuyi bane nantan kuna garen kama kite makutu de ya kare wa himbe kome gane amr ibn as aro mutlab ibn abi widaa kebirenga awa kare kunyani akan dallemunga kunyani aka manyunga kiyan gini kunye ira kunnan kuna ni ikuna yen sagandi ni kallen sabatindi parce que dalle ngi ma hongari aga kite be da dinda kita hulani ay ma dukeni kenyi me wala ire krinan kuna ira holliga na kini komen kamano ko hilliya aso ke mo himbe woyre kide ngana kuti istiqaq yani hulani ya haqqani ke hulani ya roken qaba anda sabat nan bosi na kini nan dige bira nge gurenga ali sisanga wari ona kenya ko nge gurenga ngira ko bo gine men kala ke bira he guren benka alquran ge nyimera nanti ira wandi honya gaganga ikuna nan tanti maga awaran ke maga nyimeta anda ko bi ya maga anguren ka chokono kini kamanenga kenni kin kitinyi mantenga anguren ka kenni seheta nai ana nguren ngini koy iwono kiya murega yi nyongindi do anguren mun na kinanga ingati wosiki bane jambandi haye nyambu kiti kuti ngadi hotana wadi kita ko kuti kundu ya garantendo jambante nyime kanna ahinna ngulangale dare awan ngure mununa kinanga ngaye ngala din takini mingure o kebrenga angenda honya ga bunde nya ga bonde dare aga sabati bane astahaqqa nan di kyado ken kaba kya honi ke kenga sabati bane shari'an awari ga nan kine an kalli shiga bugu bote be dani monon diga kara angara himbe gaginga mangara himbe kininga mangara hindo himbe harago me fulani ya honi de asabati yariga na kine angin taqiqan tadi gari gandai awkin ne to ngande amul gurnu awan kalle mun na kinanga wagina kunduya anda hay hon ko bo wangen ke asabata nyima do hew yangen nasigi tiyalli tinguren ka anga da ko himbe ma nga ko manan tu yeno o kigare do kin nambara ay abu mbalawti Allah tinga kianya ntengu na kidran mpaka wandi munyen kobo wandi kan kobo wandi nagon kobo parce que an tsang dengay ange mi watu tigi ke kalle angatu nga angatu asihe ngana giri ko da ndu ronda bakari anyi sa ndo kin kembali hungume ngatu yibane awrige nangine awana bata du kaya abuni mema akan dari kidran kaya himbe an konan koni ayen ko nakada nga anyi mi watu akalle ange na kobo aga natu ko tabi aka mangana tu anyi mi watu nduro ndaba kadi wala kena nyin kulane ana ina kena sawra anga da kitranga aha kanyani to ya ga bugunte honne nganga majiro Allah kallenga antane wonu de
kitranga kimenga bengina no mobili wandi munye wandi ka wandi nago angi mokire ndai tunga ngira kwa ya ma ngon da kalama awrange ma akalla unga sawada pa benu suama au kinni ganya wana nyime aya ko baka sasa ne weli bismillah yawma rasulullah yanginna ko tan simma Allah ka homondini qifarunga kin kan ko dai lagara ko ta simme kingani fayaqul Allah nati idangani maza awa anaki ko ni mun sawura ni sirum be utai manin nene ujibtum igara ga jabi tikenga agar himbino krikati ngira mani kagada qalu kebirenga qifarun mutuni wa gumanya ko kudangani innaka anke Allah anke digidi anyani himo ten to akuma anke mbega wasu tangin no gutirni o kuntatu kani jukunga agare tirni himbe woni wato gabarna sagani kata kenga kani jukunga ati biren qasimma qala Allah ta'ala gadali ya Isa ati ar-rusul harun su kinna ko ina di haren so tirni ay Isa bane duran mutun ti to ngamaniya koy wo dangi kendi kannana burun naga kemma dangi kutun naga kenni mani nanya kamane imma gariti Isa takenta kiri ba Isa ni kamane Allah wo ikomun ya tirni Isa ni kamane ke sabra Allah dal duran mutu ti to Allah wo Isa qillina tirni awni Isa ya maryama dibakeke angen nan simme nge Allah nemanga angen kamma adan sarana ya maryama kamma anna kufa birenyani ngidangen Isa yida isinna pange jibril ya anya an wasrun se hallemma wono bilanga bambarondi adu anganya hadiya ado biden simma ngi Allah dangen tunni sahandenga ado kiten hantenga ado Musa tawretanga ada nyimme injilanga biden simma anyin natalindini gilli dati qodin denga anya nyena koy kampi hommo gombe tinga Allah dungayenga anna kusaga futandi natali yekene ana kusaganya kampane tinga Allah laniyenga anyi hinki magampeten jarana ado sahin takoten jarana tingi Allah dungayenga bilen simma anyi karahurum bugoni ne kaburun ni tingi dungayenga ni ngarindi bilen simma ngira Israila re munda itigidi bakam magaigati wankalli mankita ndan segendi bilen simma angariya didalli bangantunga imadungi khannun ko ta ko sawura وقال الذين كبرين أنك أتي يمنتي كفروا كنا كافرون قل بني سيلان كنا يتكي إيسا منيا ما كنت كروتين دانا أرانكو قل سنو كروتين بانغان دي الله أنا كيدي مؤجزة يدي اللي أنا هينو يامن سرم مغا بسم الله برين سما نكي غنا أيوا فارنا قنيا قد أنقر اللين سنونا دي يا مري أنكني ننكما kuyani ida katongonni tingi Allah banina kunga adim fare isai karallen sennundi o tongonni ti Allah di fare isai Allah anyi menya shedanga nanti okun o dukinanga de ku karlen tutsu atamudu hilwani kwani Isa ga yumma tonum po kala sintonga ko Musa kallunni aw tangere ke serenga Allah farenga kallen surukuna gatiya بسم الله برنسما قرالين سننغتي عيسى يا مريم دبكك أنك من لو قلني أنا يغنين يكي ينقني أنك ما نمبودو كمونا عيسى تيدغني أكنو الله يدي أنكم بينو غني حسنونا أما آيام مندو دي أنكم نخورا كده دي قرأ دو مغتو دي أغندني مؤمنين تمندي يميا قالوا eti Isa dangane kula muriyan kebe ya anda wado garanya aure ne ona yige ayugoi wa tatma'inna qulubana kebe nga oson do munna ma hagi ona rimaniya ona tu dankana kuya
nanti o watu Allah rawude ananya ainul yaqininga ona tu jan anda tungun koda anga tani annabi nimme kebirenga o ga tan himbe nya a hayganya wa nakuna kebirenga o yimme kananya awa shedan nyugoya ayyan kayin kam yimme ya genda wari ala isa irayi men koni qasd la muriya sire ndi basiya kahirun mu aya mununu Allah wa begun to hundanu nga mununu Allah wa ngari kallenyi men ko wona mundana kyanya de wona wuti bakatu ago yugodi kata to ago be kan kallangun tay wona nya oyi me ya genda wori ni me ya kenda yiga ni me ya genda wori wona nya kinga taqullah yani qajjuku muruhonni de jukku nyugo hitina hoyugo mundu himbe go ladan bo gono Allah nyaga yin jukkunya ni himbe go ladan no gondi kiya sabuni lalimun da haramundi na duwawu nya na Allah nyaga hoyugo yi himbe go ladan bo gono ngam paramtin Allah ga na nyanda daram ta ko sabuda nga anyi mena Allah nyaga makinya ganya kibira tikem paramtin way kembe di jukkuy irayi men gada ayo ari mo on suroni ayo ayanki ara kasandro gellondi ar arkanu hilli salli ari yon kolambi hindi ni ya gontere bismillah qala isa kem bagatinga isa ti ibn maryama dibakena to kella haladi atiyam kama rabbana ya qorondana tinemanga anzil wanya gana nayi ganin yoke yankandi o kamma o do kamunnaga takunu idan ayanka innanya banai o dangani awwalina o hananunda ado lagarunda ananya taguman jaqore bilangi allai nanti annilani yananga wankini amparenga warzuqna anno warjaga aya anga Allah anyani warjagandanum posrenga kana duwaunga wa kuma an kutu be haka ko sisa kenta isa ba na kirkirene sai sango Allah ya gana Allah ya ga akkin yi na taundi ke bidan kuni adabare ni goya sinnago kini yanki lage du maga yankai salle kini wasila sire kabi an ne Allah ya gana annaku dabari nan sinu hissan wa ma'anan nan maga yanka manan do qurayndi kabi nga salle kini batiyen sukanan kinga ngane kende bar wakat kebe ho gani awa hereya ago komino Allah tunduni meya anna dabari anna istighfarunya anna maga sallenya bi annam pajumundu Allah maka ho honta komino Allah naga maganta junub ko honta ando Allah naga maganta junub kibra himmenu go junub bakano na kunda bari kibrenga na Allah nyaga ya sune duwa jabi ahirenga himbe go tawni na hane anya ala harin kotanga ko kibrenga koyensu ala harin kotan ni salle ne kretienum ga aganya kaso be hakebe mpakarenta de getawre sine su yo afetin yana akashin sine su bayana bismillah qala Allah Allah dali kibrenga Allah timani atinge Allah munazziluha ngeni yigandi nyoki ke yankandanai alaykum akam faman ngayemme be yakfur ala kafira wono ba'du aywa yigandi nyoki ke yanka halle minkum an kundi bani Israel fa inni kebiran ngi Allah yo ko nyangan kadana yangan kadaya la u'azzibu nga yembane su yangan kadana daga hono ni gilli kemmeyde kebiran anya gollenga nganya na ken isa gadin ittaqullah akanu Allah e kun so be hajeta kun tamro hillo be hage
be sukka mande bano bana gawidi e sara kaba ko nyugo yankenda kendo banin kallenta ba aw kirana kaba ko nyani jondi watun da jare ku ado hure grinduku aronna hoyge na natali na dabar na kampidi aw kirana surun kibar ni hombe saundenga yi kombundi jondi isa da kanu Allah arino hungo de yanda Allah tinganya na nga kankare biye wada bate ayyan ka halle himbe ganda bara na golle sauken ka mallagara nda mi nasri ke kankare kote de to kote al-maida kingeni yandi oti gani nyoki nga wure gan kebeya na honugo bayun yendi irame na yigande ntaga kama kina tun al-maida arabu kannen al-khawan kinni yigande ntabalina as-sufra kinni na hati ndabari na akutu na kori yo kempi mega du baganya kem pakati yo yigande ngalla ken no bilang kusikia wono yigandin pinuma na iramen bai na yigandin ntaga kama wal makana tabali ngara na yigandin ngara kama mana hateke kutuna kori na yigandin bundu ginendi na awran gondi tabali ma kinyi hankamanu ya kalle ta hana na iramen bai na yigandin ngara kama arabunun mai kinya na himbe gani haten kalle ga ya arabun golle ni kinyi aya ke lamu de nuro yigande be ga yigene anya irame kamawo anya tabali kamawo anya hate kunde kamawo to kibran aya ke won lamu ni iti yigande anya kata ayanka awo muswara dumbendi akorentenni na muswara lemanu ngara kama tabullu hilido me na bane nga wure bane nga kama baka kamunni ma iyare way rini iyare way ma gaworni taagu ijondi isa nabillahi awu atin kama nganya gan anninya Allah ku fandanunga hakka agri qari allage asalli awunu ara muswara mbuwai ati bismillah khairar raziqin bismillah Allah ne war yandanun posirenga agar himbe mundu Allah ma a haike di andar na yiga e Allah nyongi sinne angem polona te muhina ati arninge kisinda yige nga ngin dara te munu aga be gata Allah na kina gai aga na yiga na de sagati kenta yiga na ikana yige kebida isa da korinton kiri na hajugumun kiri na watunton kiri sahinto aywa murugunto ati dangani kayige gilli Allah warjagenga nyagali ngan kunda gabbalaw ngan kunta nada jamalli wujinero kamusiki yugondo yagare asu sere masibante awre wa nyugodi wujunu nyeri aro kamusiki asu sere masibante imatla yiga inga awa anna gamunde awa yiga ndinyoke agirina ndiga akampina ndiga iya gawai mago tunniya ke jama kore watunde be gara yiga ansaha jarabe go kebe anjarabun giri korinte gan himbe ya anya bannaya himbe nu gama yiga inimsi amagiri aworni ko tasu tan nagate ko tasu aworni ko tasaworni hunta nda kota wara au kota wala kamo mani yanka himbe ga yanka sehenga beni
nga tuhulelle munyeri aro nyagu nyeri akada kya sante ni kembala diga benga benni nga nyagu nyeri aro tuhulelle munyeri gunda tarni baraji kana ba gui ma kuma ne isa gati ikin tati mu fakar mu kanu ba anya awu yankana wuce ke no wandi boy dige biran karayiga minu ga yiga na la kama ka sauna kuma ne dure aga maken ko ni ya gona to ko yankana ira sau kayan kayin kuti minu ga sau Allah de burungan ya gijin barenga alu sanun pune manna kesunya isa kan himbe urande amaganya de agandanya amasiban goreni de Allah dun kono Allah gandi ku ikanna Allah gandi ku magayan kana dada ya iwunu dada ya iwa walla malikama Allah din jarabiya isa kanu amma yanka ara Allah nyaga anda khairin yinda de ngar himbe munanga kibran katandi aku fandenga katandi aku fandenga Allah dun kono ke mo yadi Allah gani sagon kini yasu in Allah ya gana ani katandi aku fandenga amma ani kama aw jarabiya Bismillah wa iz ya rasul adangen na biren simma Allah ga wuci ni kini aywa Allah subhanahu wa ta'ala an nema nu binya isada na wutu abangaye an garin ta gunno wandi katakum ogizai Allah isa kreti tonga na sukara simme ke kasun nema ne donc kamanen nganai isai ame kamanera wa kilingara kinyanda kello yana anta tinge mini kamanen amma nyange mananya keburenga kya ko ni Allah ko mingeni na kunya da ke daron ta kunyini Allah yimira daro bi adaron da gon bi basiya Allah ra kanun akone bi basiya nga yu kebe agara waradi ko mengeni mparenye ni kilemanyeni ngogara to kenyadi angana buwayo ko mi yahudiya nu anda hikita angana dangita ko mi nasara nu anda hikita da kiyane isai Allah ma kundo angari ko mun ga ma kundo bismillah ya isa kini lagara ko tan kai kini aduna manga lagara ko ta kari Allah wa ko ni jamande kari ije ko minyeni biren simma Allah gatini isa dangani ibn maryama kini nasrum biyu ya maryama dibakeke anta yalli ange isa yaniwa angati serunda qaringe isa tikiti ni ma maryama kamanu hilliya Allah tanai anyana ko serunda wa Allah subhanahu wa ta'ala aw gillillah gara kota Allah ga wa ko ni oya nanti aworni har sikandadi Quran ranga na hay na wutu ma lagaru ande illa gara kotan ko no da su ara wurne ya bi siqatil madiya ko dangin tin nyam gode ana ko nike mo yare amma iz yaqulu li isa ba makina iz qala aw ko ma dangi ko la gara ko dan kabare Allah ma kenyeme aw ko ma ngina dangi mi ago ho kunno da nan dikyo nyana anda ya konni awasu nyana bi siqatil madiya nda ko ana mugwa ko sire ngande siga nan ngarade ko bure ngande ma siga nan ngarade ahinyi me ko nyana kundu ya antati ni murni ayi awto nda nya kundu bala makinyo ana koy o ya on dan kana wonan dillagara ko tampi Allah ma kinyeme kinya sabun islami an sallendi takarwa ko ta sama ko ne anna sa'a atiyatun la rayba fiha
la gara ko da awarni suka sun dadi to malanga sagai tabane bana wasu ngan sallin ni ko ta san akon an tahiyya bismillah ke Allah ganda ke kwada an kin yana ko tanda manya kamane himbe ga dingewa ala isa walla jabini kinga nyini akanu asralle awtini subhanaka sinna manda Allah ma yakunu ko gan takabatanga ando ken takabade amanya gam paulanda nge isa dangani an aqula ma ngena hoko laysa bihaqqin kinga hiti haqqi nge dangande kembidingi haqqinde kamne ganga kon kari ay kembidingi haqqinde kenta holanta ngena kenya ara jabi kunda keni jukun jabi ndenga de ma ko ira garen sanga ay Allah subhanaka angen senni baka ho ma himbe ka hitanga ngena kamane ganga on gara Allah ken bidingi haqqide in kuntu qulituhu gindangi sagara kenko qad almutahu angen da kentude ta'lamu ma angen hondu ngega o kem mugondi ni nyimme sondo mendi nyonginni ngangen ta hondu angen ga kem mugondi ni de antu agondi de innaka ange Allah angen digi digi anyani o mundun to ananga ma qultu lahum ajabu kundu ngandai ngara ko angen da kentude ngi hom gonda ngatu gangi ngara to awobe mo ngi ngenda kentude bangi honsude ma qultu lahum ngi ma ho ko nin serunda illa ma ganta himbe angari ngi ya mare tikem boya an kenni maniya antina manikida kuyani antina kida kara Allah bani nawo Allah ningi Isa yimme kamanga an kunga kamanyani wa kuntu da kyakida antina kyakida ga ngi Isa nya shahidan tangin danai ikamad sheda kuma ma dumtu nimpinna dumine idi falamma babirambe angarin geriga kata duya kunta anta anke nyimanya tangin dananga ikamade ange mayno kendide wa nin anta tono ko nin moken kalamonda kyakida ngangari liga kata duyi wakati kebe aywa hinu nyamgobe anke nyanyino anke nyani shahidun shedanga ala kulli ko shay'in su kam ngiga nyino amanya palle ngebu halle no ka amanya palle Allah ni mina hay anya kundo kini nge banginga amma an ko mun bange in tu'adhibuhum illa nganda iyangan kata himminu ga dume kafira kun kamma an anda kunyangan kata fa innahum kebirenga annatu ikunga ibaduka anya komunude kebirenga awo kamanenda anyilanan kupe komuni mogobe galungada balle ntankama wa in taghfir an anda kafari lahum idangani yimme kubinu ga tongondi fa anke innaka Allah ta'ala anke tigi tigi anyani nindananga anyani gemundindananga ahinanke nyamba qala Allah ta'ala tin hadha kila gara kota yawma kini kotai yanfa'u as-sadiqina sidquhum tungun don tungun ina hanande angara tungun ko dunade komi Isa la gara kota an tungun anna hana aha la gara tungun gonnen bede ay la gara yani tungun karai beso kire ne kallega nda nya nda ko nda kari nda dolo mini mfai njene beso kallen ko ne garanda kun lagara ngan hanta iginda ngama tungu dunare de lagara ko tan ko dai tungun tongara tungu be ko dunadi de awi na hanan lagara ko ta ya sawuni Isa ga tirni kallenga nin to kono anga tinna himbe ko nda kenya to anyi ma kalama Allah kawa to gara kenya ko kiwdangas sirinna tungun koni dunari de anna tungun golli dunari de yin lagara wannan hana bismillah lahum jannatun awin hana kamo manin kinniya arjanna ngoru ngi danga tajri lana waralla ko ngurunu ki arjanna wure dumanu niya arjanna kini badanum badanga radiyallahu Allah ta'ala dungi anhum baki magati batiyenga waradu ikana dungi anhum baka Allah magati barajenga yani igara himbe nya Allah da Allah dungi tay ari kufa ni tuba Allah gar himbe kini yayi mega imeti Allah ke ko ni ke wasi zalika arna ke nyoda ati ewa Allah ndunge komen maga komen dunge ti Allah kuyenga
كيان تقنا العظيم كان قرنغني أرنا كينولا غاسون منيا تونكوني نتونكو نتونكولي الله فارنتي كسينا مارو نيما siken kotanganya ina kirni annabinmu ali yumatunu kem palle nabillahi isa ine kanne warai alla gara nema benya ani simmandi agar nema benyi da ani simmandi kinga ku sabure ina kire tai kem bandi isa ibn maryam ngara nema benyanda ma an kan simman kallenga de ala ko mo be ayandi nda kinyanda kem palle anati kem palle isa an yanti sirunda qarindi maanya kamane alla ga hewa kebre ikena kenko ikenya kenko nananga o kenna karni kebre nga otini ma ko yuru nasara ngorni iwi tirnini iwotin ayanti onanya aymana go awtini isa ayin tenga gilono malika o malika besu ayin tenyu worigana ayun kola nyinte ahata nyinte kebirenga iwo awa yuja iwo oija na iwo itusindini awa himenu gani awa isa batu kamane wi tusindini alla jomme nagane wujine sine ma hujanga sigi kama kebirenga awa salibo ina kengurugi baki kama ken iri na diga yimbendi la hilla kapenda newde la ilaha illallah بسم الله لله ملك السماوات كم فتم مرندم الله دغاني والأرض ado munye hogo kamundi jindo kentana munyendo ke awa funti hon وما ado hon so marandem Allah da kingo kamundo munyende asu وهو Allah taala la niyanan yani على كل hon شيء so kamademma سورة الأنعام Allah la niye aw jongini hon suya hogo magafagini wajibi ndo muhalnu kumpe ngati honsu awreni bi shay'il mawjud al mumkin ko ga wonunga aga ma hagini anyano بسم الله سورة الأنعام سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم كيكون كني مكان سورة نوي مكان سورة جلو كنا هنانا ونا مكان سورة قرأ بأمه اللي كانت كبيرة الفاتحة هنا في مكة هنا في مدينة كتبها قرأ كم بالله أصلا مجانا سورة جلو كني مكان سورة جلو نوي makkan sura nun ngolle ngan kebeya akella rawangene aqida nya kamma
anga kabala kebe tahu dina laslinu limanan ka laslinu akin gollen kinyi akin da madina suranu mo wonta bana koy bakara ala imran nisa maida ke samu da ikunta awa kebe gani jaman suni mo makkan sura akin da kin konni kitu mo makkan sura akin da kin konni koy sumin tawallidi hijun tawallidi an na kenya ken kawana nyanga ken tawalladi komi kuren kitun tawalladi aywa gajan kitu kille masakan kitu murtun ton kitu kun tawalladi kitabi gan kondo nasaranu yahudiyanu munafiqanu kun kitun tawalladi aha himbe gan kora ken suide kun na makan surande ken ni maniya aqida islamu yang kona kebe tahisun do mendi kiyo wajibin Allah haqqendi kini muhalin Allah haqqendi kiyo gemme Allah haqqendi kim mo gomme harun kada makkan suran gollin kini wa kini ni hokotina Allah gan ka on kite wahayindo harina on kite o ganda kara o wundini tugarun wono amma yimbe arno gusindi kenga walma arjana arno kini ku yawo makkan suran ni qotondi na antan tasorna halle kebrenga na demati hujjanu be ganda ko ni se halle manda Allah ta buraktanai hakrenga famunu dalle kullu wakinni na an tirnde man pakarla na ko na surondi manyimi gatike wase parce que makan sura ngolini kinga komi ke sura ke sura ngana hay e digan kun mogonu hilliwadi a kunta gaba sura tanadi balagumu ken famunu uslubu at-taqrir uslubu at-talqin kini se kun mogonu hilli arabu kanneni kunga ke sura di mogobe in tagaba sura tanadi ken mogodi na digamen ko an se halima ma yimme gati tunguni an kallike uslubu takhrir talqin na hon ko serenda manga famu indake kindan nake ko indake kindakin jabun ni kai indake kindakin jabun ni kai donc an ga sura ke hayna famu sankin tunadi uslubu takhrir uslubu talqin donc sura ke awdi amul ken kama mosir aw dalle yakini ti Allah bani na huwa donc dalle be go sikinanti Allah wono lani en ngada hon suwa naqiyen no gondi kebrenga awa konni mo godi manyi me garandu kini aru tag mon junu wonu worni anke be go qurayndi anya gen tayde nka an son de men sirenga ndai an pakren kan dante ngandai an ga famu mu gosiri na to anya gante qul musalla wotini huwa alladhi khalaqakum min tin huwa Allah fi as-samawati wa fil ard huwa alladhi yatawaffakum bil-layl huwa al-qahiru fawqa ibadihi huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa hakadha anya gante de mi wa konni mo bede Allah nan kuntaga singa akenyen Allah akamundi awunyende akenyen ankun kalli wurondi ti konkonga akenyen Allah konswa naqiyende akenyen Allah arakamun taga aranyen taga ti tonga anda ke digami ko na wo himbe tokkini kusuya hakarante anyi mi hakarenga andu kunu akmana se himbinu da arabu nun yani waram kannentu ke sabra o se ni da se mogodi wodga min fotono na kese na kinye kampanga mashegan takatini ma kadi tungu bangene kare mo bangene aw to ko maniya tungu nyana kallike ngimbara
kinya sawuni makan ko ni kella khayai to mun nan kallege den go bara sego ko nyira mo be ga faamu mo be ime watu mirente ko hantay kebin ken no gondi aw alla bana na on konni aw tuini taka honundi aw tuini taka ndendi aw tuini sharia dabari yendi aw tuini anna gamuna alla mbatendi aywa aw qissanu ngorun konni keme be ga dangi harun do yu matonun naga himmenu ga masago harun himbe ga kita aw kum masala noda kibe na koyna ndi wahay majjo be alla farenga kitabe yanke majjo be alla farenga hari na go majjo pay aw lagara ko tam bi ko noda wundi mogo tugarum mogo awi su walangalana ni dallun ko na mogon ko na qur'anta ko ni ada mare ni mi ampare mare mago kota ngadi nuye ngadi aw kunya ga konni wanda ibrahima hay kota nda kita nuye nda kita are mu be gani anbi nyum ndo qifarunga aw kum mogon konni kota be gari kita nuye be gari kita tibringa awtin Allah fare hingo ke mo gari tokki do kumbate tira kota be wutu anyang kotiya anna suutu be sukalle bani suga tuiti sabare be ya anna suka humame tibra Allah gara kota mo ngorni na yago koda a awsren kanundi tibringa kem pagatinga samuye dun konu mogo be gani maga illa danu ari diga mogo kyo gemme kenta batini kyo yigene kenta yigene aro ken so ka monte ngorni hakaran de nyime waatu nanti tongu nyime hakaran de golle tike ona sharia nyime buno na islama buno hakaran ten ta kabake de barni kebirenga ado wasu tami worni nanti kunyi kitabi qaso ni nan qaso kemen koni nan qaso an bunyu mundo kifarunda kuko nan qaso kibira ku digan qaso tammi qara akhira to ko aw kunya kan kunno da kan suratul an'am ibn abbas di ayyan qawronya di makkah asu yang kadome agani yang kana aw billahi qoroyinga tanyere wunun malika kunyan kada bate isu wallagaru qasana ti subhanallah en konnga isu jabir wa konni adi Allah sallallahu alaihi wasallam adi serebe ganda ayanu siki qarake sora yim panangunga na wutu annagamdi alhamdulillah gay soranu ayanu siki wa kempene ya'lam ma taksubun serebe ganda ayanu kusiki qara Allah watannagate wujunu malka walla dambate i mego batibe nyana iwo kimme sahana anken kana kontundi na wutu akara kota nga makata lagara kota malika nyugo yankana baka kampati nyerundindi gumanyu go wa magamirin gumanyeni ibuli saganda la murina nguche wechendi su mina hobure waran no gondi su malika ke walla tondini na sampati ke ngumaya tanyere wujunu tanyere hijabu worna aro menaka lagara kota nga nekini Allah wotini ki ayunu siki qarangananda terin sirahundi sirahun tallenki minke sirahu anna nyige arjanna ngi tiremenga anna kausara jimmini anna nyanki jimulle ligenga tongu anke ninge komenye ngana kamanga aya nuski iwa qarna tatumu rak'atal fajr mpalle kata amda soban salli na wakati lo golle nga wureni an pakaren na togadi nan naganen sujda bate
usire nganda koni alla kum ko waqtlu ne jate ma kono haranga nda kara tabane awose nga jaten kani na honko nan sagai na ko nan sagai aw hijabun baka siren sondumenga bare na hakon digo besini harifi akara tabane ya nga golle be galli alla raka gollundi kingen gollen poddu mantenga haraga magabo ga wotay anna kharage hakaya o taswan nanya isu tok ndey yomi parce que game yuwan kon kensudi da sireni hakara to gadi to siyen sabu nga benni de ngana himbe mu gadi alla fason ta ko ren am se ko nyadi alhamdulillah الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضي أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنتم تمترون والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وين سكيان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يغينو الله دغاني الذي الحمد لله يغينو الله دا ما ان كنت سرينغا دا او هيمبيتو اروغانتا هيمبيتو ان للاستغراق ان وننسو او هيمبيتو اروغانتا هيمبيتو الاحد اسوكو منتي او الله يادا سو بسم الله الله نكوي الله نكوي كان الله كوني بس كونا مكة كون الله نكوي الله ني كمان ني خلق السماوات أتغندي كمونغا على مونينغا أيوة كين الله الله نكوي إن بيرا كمونو ينتكا مكان جناتو لاتا ما تغا عزا ما تغا مناتو ما تغا هبل ما تغا أقول لنا هذا واتو بيرا كمونو ينتكا كين الله بسم الله وجعل الظلمات أجر كمو أجر بيتين تغا والنور القرآن تغا على ثم كين تونت الله iwatu hilla kafanu ngatu kiko tanga boru nu bega inwa ima qura'in taga ba biten taga qura'in taga ndana aru biten taga ndana ngodo kini kinya tonte Allah bismillah ثم aje ka kesu hallede الذين yemmu benu كفروا iga kafira goti Allah tanabati yenga يعدلون ina ibati ho buru kunyirondi بربهم ci kamanga birabbihum na'am rabbuhum watu Allah huwa rabb bati ho buru benu ga yima iga ibatu no kapa Allah ina kunno Allah ni ronni yanga kunno ho buru yanga nusa bismillah والذي Allah ni koyi Allah ya ni kamaninga خلقكم ada an kun yimmenu taga من طين bakkan ne gamuni datinga sejuran qoti na mutindi aga haba adama tage kinyi ثم kem balle هذا عجلا ke Allah arasate kiti kenga ne kin aga kala وأجل ke birenga sate tanawono مسمى ken konintengo إنه Allah nindini nanti kenga ne kin tago wundini ثم nga akhura halli agara nanti kallen kota saharen tai antum tamtaruna aw sikana wundindendi man sabuda aw suwatu aw kala saharen tai aw suwatu anyi me makara hina sirenyu go karangi wondi sienda anda dabare ganda na antanya ken kullinga gasuda ay me wa ko na ga diga mendi aga sugundi kallen kota saharen tai aga makinya kanta kala kibira akon danyo Allah ma kinda kiyan kala an ga saukinga nan duk kallen kota nguna ga makiyan danyana Allah be gara kinya kinga ti iwa ngundini kota yugo wi maka an ga nasika kendi hakara ndani mina haide kibira ken wure ni himbe gara joppandenya enta kontono sagandenya na de kini hakara ni meto ko ngayni himbe gara honya na to a maino e aga na bonondi nan sage an boda warantenga Allah ko ndoroginga no hakare ni mo ken sabatin ni bismillah
وهو الله كبرنا وفي الفصاحة ngari tigandingu alla be da aga ti koni ngara ma kuto ti kamundo nyen tagandenga ti bitindo qurain tagandenga awati aga tagandenga dorenga na koy nan dik karakota kinga maga wundi kota ngama kebrenga ke alla de abani yakabana mbati fis samawati kampatunni wa fil ardi adu nyendi abani banan ko nan mbati nanti yahondu ngete abani ani yahondu ngete bani ay andati agana himbe nya wona kenya nya daga to na himbe tokono wona kenya tokono bismillah ya'lam sirrakum basa awtini aga gundonga وجهركم aga bangayendu ويعلم awhodu ما تكسبون aga ke ngollini bonendo khaira watu kebran ken allah sura ke jopa mo bayde haranda ka beke manin to halle harbani Quran kam pantai bismillah وما تاتيهم ko ntarni makkan ko nga من gilli آية aya o ayaya من آيات ربهم ma ga agilli kama ayanunga إلا ma ganda كانوا makkan ko nga ballanu ya عنها baka kin qur'ana aya sugandari ya ini taten ko o wandari ini taten ko فقد كذبوا kina koyo ya kanan di jasre burunyanyi ja kanun qotu nyanyi abadi makkan ko ngarangudu بالحق في القرآن إلي لما بالحق القرآن تقول الحق برمبي جاءهم قرآن قرية فسوف حموني يأتيهم أنباء ما وصوب غاتي واجب ياتيهم أنباء ما هم كبار ورنيا كانوا مكان كونغنيا إغوغين تكينا فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا بيسعدون فسوف للتنفيذ واجبي makkan ko qur'ana ga na digame be ko iganyi ne ne kem pay diganduroi na hay turndangane Allah ti dunan ta gilla abada asu qur'ana asu qur'ana akanya kem mo aw kem mo qur'ana ga ho ko ni kiyo kundu kaba konta hingani kiyo kundu kaba konta hingani lengi lengana kamo hakran denga atunu nanti jaja tungen dere almar mun kata ke da warne gani Allah ka ya fasofa yatihum amba wa ma kanu yasadu ayan gaben yon qur'an da himbe ga ko ni nanti ko konin to be ga na ko tanga ga wasuru kaba kono an ga wa ko nan fayni turunte ya khawye lagala toy asuwar na qur'an wa harsa atallan qur'ana da ya harsa بسم الله ألم يروا يلي أيوة ما كان قن يغن دوا كم أو دم بي أهلكنا وغرا كم فلكي من قبلهم يلي جمان دون كونو دانجين دونغا كمسيني بيغا دانجي وغري هلاكي من قرن يكون تكين قبا يكون تكين تو من مكناهم قبلهم يلي ما كان قن كاني مكناهم ودا أيوة مك أو هلاكين تو ili jamane dun konga makkannahum oda aywa kun qarne dangindo jaman dun kono dangindo gora kum ma hagunni nyekedi ci sembe nga ada yurubaynga ma abe lam ko makemme yurubaynya lakum an kum makan ko dade kebirenga annan kabaran kanu ke mudade alla gara kebe kini ho dangindo nga yurubaynga sembe nga dunam pinga an ku kemme makina ayde Allah iga bara Allah be ke Allah bane yani idi sembe iga bara haru bera kunda Allah faren baka de kibirenga akanu de sembe ndan kunya di aga harin yang kora dini haren wasun ke Allah bane yani Allah ke kun Qur'an de wat awen ke wajun de yani hanka be ga wi di kimmen tagadi an kum paren yang kora ikum paren ibn arakundi hangam palaki I haren daga haren baka kendi an kunnuga ada ga hare koreke bismillah
وأرسلنا السماء ogoda kamme nji ora kenki عليهم ikamma مدرارا na gabondi ganninko an kum maka ira kamme wurni ira kamme tarni ko wadi sembe ngidi sembe nyimen mani hina kamme ji wajalna lanhara ugra wara la kunya awurunu من تحتهم iwure ikanungure itenungure maka ira ga jinwere antayre arban tagama فأهلكناهم wa kendi mo sude iga sigo kanori halakide ti بذنوبهم junubunga koni ira harun garan kutu وأنشأنا قرنا o man khunduro to de ora jaman dun ko no sendi Min ba'di kungani hotananu ya آخرين kungani hotana na kungari halle ora ke dabari ibra konta ko to Allah maade idi sembe ori bugono na hotana wari batendi ولو نزلنا كتابا nawreni minu ga dangi kane oda honsu nyida I hate ina bure yurubaye ire mu ngama ngana gogen su kamantenga aman hasuro de kibida kama dundenga ko ngi Allah jawnta ko ngade ay ta ya amana ad-dahru zu baghin walau malikan junuduhu daqa anhu as-sahl wal jabal sugan dikunu maka sagu wakati ngade an koni gani yadan ten koni maka sagu wakati ngade haranga ne tunga nyugo nye haran kure nganda gide ndo munyem paka na nyi kona nyadana ko tabane ni bismillah ولو نزلنا كتابا أو قلنا كتابا ينقنني عليك أنك ما هو لمن كما في قرطاس ناس هنتمو أو الدرين دي قومي غرا كوني غرا مندام مغا مغبي فلمسوه إن كتي بأيديهم كتونا كنن كمبان كنيا دينا يا وندا وريا لقال الذين ما يمون غدي كونغا كافراو كي يغمانيا ما كنتا ما إن هذا كي ينقهو مانيا إلا سحر ما كنتا كرتي مبين كنتا أمبانغتني أنو قطعو سابدا وسان جامني الله فرام بتمرا نضر بن حرسي عبد الله بن أمية نوفل بن خويلد قوتي الله فارن الله ورني أسير رمني لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وانت سقانا ما أسهنتين ناري كتويا ويمنا رجو كتيني نقرأ أيوة ملكا نغتين كهي كنا شيء تاني تونتون Allah da kanya jabi har kenga nanya inari kitenyi medi aya nda sire to ngini koy himbe nu gani kafirin Allah to ganin ngendi mi gadi in hadha illa sihrun mubin bismillah wa qalu makan ko kuti qarin lawla unzila malakun man ni gama malika yanqanni alayhi muhammadu kama ولو أنزلنا kebirin Allah ri jabi o ganda malikan yankani ko yigara mundu mo be nda to ni de ken ka ganda ya bane igama to ni awa himu ni menede yo halakini thumma la yunzarun ken palle ndi dukude kin Allah ladanga an gana te ke ganda nya mo to ngondi ni ken ganda ya bane an gama to ni halakin ngurni ko ga halakin an kaso asukri ken mo yani kebirin Allah ladan yin kinga an ta girni ne de Allah kan ta munda ina kinya Allah farin yi mutunu kin bal Allah konto he Allah farin lo kuma an ta ko he Allah watu andanya in ta to ngondi igama to ngondi ka ikay ladan tle ngondi de ni Allah faran butemura bismillah ولو جعلناه oganna wa hillandi wanda malika kenya wanda yanka honya ملكا nanya malika nyimega لجعلناه wani malika kiyilana رجلا nanya sirenya de basa ikullan tam malika ngalli war mu gondi oganda malika kay meri tiga ke be mundu malika kenda irna ayina adamare menye
ولا لبسنا ما ko andanya serenga kare ke birenga kunyi nyamini عليهم ikamma يلبسون imego kinyamini di wodni ay ma hadha illa basharun misluna kin serengi o te malikanya an gangarda malikangal kibra na muhalin se angana himbe se meni muhalin hingani muhalin kiya sabun Allah fare uganta malikal litin ina wari